hai joto world ni indigenous borok no kapang ni hamjakma tini yaparo tamke tininka 9 tarik August 2022 u tinin salnka the International Day of World Indigenous People World Indigenous People rongni International Day hain bagai o salno chini ja je ha ni basa ro important ro thai klai nge o dino tan mi palai tongke United Nations bai roja khangke chini indigenous ni odhikar rogno sung sinani te naragnani preserve khinarangnani te promote khe te kotor kusugo tisanani ige chin bisyo prai ne saksangni culture rok samung rok nung rok sung pok thanga srai rok nuglia ye sung okra rok khaimen bisingtei chin next generation no sung phunui klang thang nang habke si borok preserve khainai hamjaknai ke chini kamung sumung samung rok no sung chin srai rok no phunugui hamjaronani nang ke oro bisyo chini indigenous bisingo chini indigenous samung nung culture rok mo samung musuimung rok no je promote khainai tisanai borok no sung achievement khainai rok no sung recognize rothai te contribution khainai rok no sung honor khaitai je phaidi tini ang bangui ba ang bwthai kaisa khai sung salainai inge kaisa ang sample haike khai phungnai chini omongke lairu no sung suya koi ham khai sung obhaike khopnai chini srai rok ni bagai je khayan ungya khoni bagai ang phunugui tong kisa hake makai ne inge tam ke bo hagai thang tei hayang na bagai amke waru khunke aigin ni borong ke waru bai hi chung am bwthai khai phia bata ke waru rok ma thaukia ma thoyen bagai obhai plastic rong bai khai tongu omo saya chin bagai hygienic nya nge o waru ke organic ke joto chin borok rok no salarok bu joto no omte herok no preserve khai srungui tisana nang nge si sung side by side joto no narak jaga preserve khaija ge oro sana thang thani sung preserve khaina thang thani ke sung kasang nung na nang kasang te wansung na kereng na hai ke sin samung nung kamung bebang nu kamai thangnai sung kisa buini no hamjagai chin no hamjaya khlai kisa active nya ke chin ni daiti nu kamai thang asung hambai